Ne postoji gripa, zlato moje, 82 godine, nikad bolestan, nikad kod doktora. To zapamte svi. Sramota mi je, penzioneri uništili su zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježbaj pizati matra. Svaki dan po 3 sata vježbam, svaki dan i sve porazbijem u 82 godine. Nikad niti tabletu nisam pio. Zdrav duh u zdravom telu. Digne se jutro, umi se sa hladnom vodom, muški. Skidaj se gol ovde. Bakcili su najlukaviji šta postoji, znaju gdje oni idu. Gdje će da leži 10-15 dana toplo čaj, tu ćemo mi ići. Kod mene nemaš da traži. Svaki dan van sad. Tako treba da budu svi, a ne propalo zdravstvo. Propada jer ima nas više stari nego mladi. I nemaju s kim da priče, boli me kolena, pa vežbaj kolena, ma je blokio. Puno seći zdravi. Samo vi rata, drugo pusti. Vaše ime? Ne postoji bolest, Toni. Bolest ne postoji. Bolest je samo kad slomiš ruku, nogu da ti poravnaju. Ovo drugo sve ovisi od tebe. Nikad kod doktora, sve mladi, starije, porazbim se opet. Hajde, sretno se, dobro.